Aisa luhpia bara spiritulikira yumpaba ninara nakosa. Pilipay wahkataya saptawan bara bors 15 ra nako ulbansa. Tila nani tuman lakabri pana onsabi Kristan ka smalki banghuisa. Sakuna wala nanilika yam niluki smalkisa. Tingki pale bakat sa tekto sirpikum ay sikay kansa. Barabahawin na yawan na ni dawan bila piskum tadita kaya. Naha pal smalkan ka na pilip tawan kara smalkan. Philippenses suiba tawan kumsa. Kurin tawan ka lamara. Tawan sirpi kumsa. Barabahat tawan kara. Timothy smalki swinkan palmita. Choch tabrikan. Barananara. Pal smalkan ka. Bara Timothy ra yaban ba. Dawan bila pale Jesus Christ intruksan ka smalkikan. Barananara. Tila bara ay lalbarakan. Dakni sa taylal bamita. Maparabuikan. Bara Timothy smalkan ka palwi na intruksan ka smalki ba maparabuikan. Bara wala na ni witin na ni ay smalkan ka ba smalkikan ba tuman kalaka brih smalkikan pal smalkan ka ba mapara. Bara dawan bila smalkaya tem ka na ni ba kay narapiwara unsa bantara barakan. Bara bahamita si kaul bisakan sanara tila na ni tuman kalaka brih pana unsabi Kristan ka smalki bangwisa. Sakuna wala na ni lika yam niluki smalkisa. Baha piwara nahapat kabarakan wait na kumibarakan gayo bara wala Filimong witin na ni pal smalkan kabri smalkikan sakuna maparabuikan na ni balika sado si uplikan na ni parisin na ni mita tuman kabri smalkikan Jesus intruksan ka ba mapara tuman kabri smalkikan. Bara Jesus nahana ni sutba kay naraul bisakan kan nahanata piwa balay nara apostasia we bayawan bila radia wisa sapa apostasia ba ay lalkabiyawin nayo kay kismadak ni sirpi dak ni tara nah kias latakiba. Bara kumkum kay kisma manalmok bako Christian bako dawan spirit kasol kamriwan bako kayks right Jesus Christ bila ba talya laywan ba dukyara ay lukan kaiska ay talya aiska ay wapan kaiska dawan bila tiho ka kumulban babako gat kamralatuan kay kais makaka sul kamaiska sins kamaiska raya kamaiska paun kamaiska dawan rakasak luks wisa baraman kay kis makiani wait ni kani mayr kanay watem ay lukan kaiska ay sul kaiska ay karni kaiska gat dukyara taw kiba man kay kisma baraan yuplika lawis malki ba kay kisma tuman kabrih tarbayawan pa kiba kay kisma upla dak ni karadimi dak bitaw kiba kay kisma upla numbi kawahabisa baralalah yabaw sa kuala busukraw sa barawah taya tuktan dukyaw sa kunagat bilali kapyasa bahasi kapatul bisakan sa Pilipay waw katayara isisayawan klimay kupyam karaukisna Pilipay waw katayawan bara 15 raisi cakes mih tamarasa takas para isi cakes kay naradukya tuman kasmalki kata naiwawan bangwansa bara ko naman chuchraburam tem pribispiro na nimita may bukan tawan lalka mawanra bara choch na ni mawanra mannapakan may sa kiwahbi may sa katabatem puram suni may sa tatem
tumis malkmaus kaya dukiara may sakaras kata. Man motor wakaya dukiara wisit napakan may wahabras kata. Dalas wahabaya may paywaras. Man story amnis mal kaya may paywan. Baranay wala ka tumis malkisma. Dakni na nila dimi kondensata isisma bara tuktan sirpi. Wan lakra sirpi na nilika. Rate loko ya sugar ma naman ratawisa. Barabahas si karelehian tara na nimita. Wan kasakalukan ka ba kikulki may kaikiba. Naiwawi na ba spirit ka ba? Manwe na pala ya dawan rama ka ba ya? Iya nahaw practice ka di misma ba? Dawan ramakas. Bahalik ka dawan na pesa. Dawan winalika ret kasaklukis malkisa sim lektori kabara. Kuna wala na nilika tuman kabris malkisa. Kuna wala ret kasaklukis malkisa. Yang once naman sul kamba kasaklukis malkma. Tihmiara kaknara. Kuna kririta ki tumilikas malkpara kan lapiwara ay lalpalipatra kabya. Bara alba may rin kumi dawan bisyong kakaikan. Napakan na nailalba. Napakan na ninapakan kabalbya wisa. Nahkiwisa. Cuando venga el pastor de los pastores, darán honores ante el trono de Dios. Honoriaba iba, recompensa komeaba isa, para juzgarse en mona isa. Iyang na pastor na naraw si Swakwa hinalika, uya luka yapya, pat balata smalkan kara, tuman kabris malkis makakaahin ni pale dawan raplix. Bara diara bria kririta ki smalkis makakasinahin ni pale dawan plix. Jesus Christ ay bilabay kraisin. Upla luh pikawait na balan nalika. Umpir kira komsa. Sikis kideo rawa tasbara dime yapay kabrisa. Piawira naniba dusnawara ayawatla yapay kabrisa. Upla luh pikawait nalika ayapay kahapobalansa. Baraman na yawa piwadia mo na diara kay kisma do keruwa kririta kisma. 2030, 40 rawabiatem, kau kasaklukan kambat turban karakama. Baratray ke ekskopyam lakaya, sasmal karasmal kisma ba. Dawan walas labas, albawala walas labas, may Samuelks. Moses sulban kawina malaki askat prapit ka ba, unsa bismal karas asla kumikan baragat mitaturay sibrikan. Jesus Christ balantem 12 apostel ba, unsa bismal kitar ba ikismal karas kan ba mitagat mitaturay sibrisi ke ensal mandaw kan 4 ebanghelyo ba, ensal ba mantakan sa Mateo ensal takan, Marcos, Lucas, Yan, ensal takan, daywan walwal dokier revelesan et por raisiba, bahawait ni kanani. Baramanwi ng bakek sensal may daw kay sa sapa. Kumibanira dawan yam ni Memon biya. Lukan kambagat mita sins Memonan kabya. Thank you pale.